Морозная зима, а затым раптоўная адліга пакінулі пасля сябе расколіны на дарожным палатне і нават буйныя ямы. Вадзіцелям даводзіцца манеўраваць і зніжаць хуткасць, каб не пашкодзіць аўто. Дарожныя службы пачалі рамонт, але работы ідуць паэтапна і за пажаданнямі вадзіцеляў не заўсёды паспяваюць. Нелегкая обстановка в плане ям на дорогах. Я понимаю, что, конечно, это все не сразу делаться будет, но хотелось бы, чтобы в кратчайшие сроки, скажем так, вот этот дискомфорт по поводу езды как-то ушел. Видите, что творится на дорогах? Кругом ямки, правый ряд весь практически в выбоинах. Невозможно ехать по ним. По Белице даже проехать. 35-й микрорайон, остановка, ямы. Вторая школа, там вообще невозможно объехать. Линия это международная, в сторону ЗИПа. Там такие ямы, что даже невозможно близко подъехать, чтобы человек мог зайти. На працягу зімы дарожна-будаўнічы трэст аператыўна латал крытычныя выбоіны халоднымі сумесямі. З надыходам плюсавых тэмператур запусцілі гарадскі асфальтна-бетонны завод і перайшлі на кладку гарачага асфальту. Гэта зніжае рызыку паўторных разбурэнняў і значна павышае даўгавечнасць рамонту. Мы составили график работ и список центральных улиц города Гомеля, где осуществляется движение общественного транспорта и большое количество транспорта. После ремонта этих улиц будут осуществляться ремонт по всем улицам города Гомеля. На сегодняшний день у нас есть запасы материала и битума, который еще был, эти запасы созданы осенью прошлого года. То есть нам есть чего выпускать асфальт і заниматься ямочным ремонтом. На вуліцах горада працуюць 4 брыгады пад кіраўніцтвам інжынерна-тэхнічных работнікаў. За дзень спецыялісты расходуюць прыкладна 25 тонн асфальта-бетоннай сумесі. З надыходам больш высокіх тэмператур прыступіць да працы спецыяльная тэхніка для запаўнення невялікіх расколін і ям арганамінеральнымі сумесямі. Гэта дазволіць павялічыць плошчы і хуткасць выканання рамонту. Уладзіслава Галабокіна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».